Sağız bilen arda boğuluqtun kündük öğretçiler bir ihigi grad stilik student taksınitağı biliytin. Min Николаева Камелия var. Мен, конечно, кафесемман. Тосыңа кыған хам арая. Тымнақ ыспыт тоқ бар күйін күдаған келлерен үрен сірлетер. Күстақ тымнылар түхеллер. Әбейден жаны тағайынан сүлікүйттер тақсандар қалланы тымныталылар әбейд. Тәлгәһә тұра тұғы капсирын істеген. Үтө күнінен білеген тәхәті тымны күйен тұрдар. Сағастеке бұл қайыттық сағариян бер әбейд. Қантан аны белдігі дер болылақ бұдына. Көтен қабынытан күмміт коронавирус уабыт алетта хойдан қарам болбыт өбет. Тымны от бема ғибетті тастата, оны әже кырам бітәк күстінен тымныны дәрет. Сүлікіттір тасы кымнарығыр жақчы күскіп тымны ерәвет. Бұқығы тағаджа Қытастыры қалары тақыт. Қырағырдар жүмпыды хүджіқ тақыт. Сөйлікөйтер тақсыр кәмнерге донор инекі олақтарын білгенелер өйдір. Бөліға сүрделер, көлік көрелер, қар сейделейлер. Оны да өсі атын білгелейлер бар өйдір. Bir baksanan şokay tora pekenite var evet. Taksünü onun üstünke 12 üstüge kumağa 12 baksanan sürüyağı. Bir geceye ne diyakın onunla sıttıkanını kırıkan kanan durağın. Sısırta huktat onu vakka elin sıttıkanını kırıkan üç kumattırık takın. Çıbı üst baksanan dolarlar evet. Ayşen, kızın kanitakanı jolkanı kalarevide. Sağ, sayım, antan kühün, antan emek kühün. Bir kadar jolkanı öcattana harabit. Atan sarak duydularga 3, 2, atan sarak silga alıkta 1 evet. Doğru. Doğadan dağa çantan bilyahbet. Ütü gününden. Dağa sırak duydularga kuruk sayın törarın. Sırak duydularga kıhın arabaların baharak bıt. Bilgi sakağı siriger düzcül kabin gösterebet. Ottan sırak sidderge ottan ayak bolar evet. Etbet balara astronomiyaga kiyaha bugün tula behege sipşarbet. Sılı baha ergiyer. Onu tahanan bәтін tuğa miye ergiyer. Ekvator ikke puluşarıya ararır evi. Ekvatorga var doydulaga kuruk sayın turar evi. Soğuruğuna kutu puluşarıya arayduragar kuruk kıhın turar evi. Toğa yeter killerge gün otu miltörtük tıgar evi. Hanna kızım bolba dürütecen cikki cibeci. Açığını tıgırı sıvı hetelir bulaktırdı. Harının. Cibit ki. Oğlata fıruktalar üneyler. Kuruk çelik yoktur daktıracı. Severin rubrikanı kalıyor kayın. Крутим шар земной, крутим, крутим
очень большой, жаркий материк. Там никогда не бывает зимы. Там живут бобрюты. Еще есть саванна, это степь. Здесь очень много крупных животных. Слон, лев, жираф, леопард. Что слышно? Это голоса животных. Пойдем посмотрим, почему все звери подошли к этому дереву. В поиске воды животные идут к баобабу. Это самое толстое дерево на свете. Время дождя, как губка, высасывает воду. Куда мы попали? Это джунгли. В джунглях очень много кокосовых пальм, бананов и апельсиновых деревьев. Здесь обитают крокодилы, бегемоты, обезьяны. Как красиво! Давай сделаем фото и отправим в Инстаграм нашего детского сада «Улыбка». Джунглига жирка кылар ипет оларын туһунан история бар ади. Ким жан история тей? Это Маугли, лидер Киплинг сурыйбут историята. Кылдык Маугли. Ол салбак сералах нахача мультик. Мен хаста да көрбүтөм. Ити историяны биги оғылар бұтанyan кадарлары көрüyor. Hello, my friends. You will protect Mowgli in the jungle. I will protect Mowgli. Let's bring him, Jungle Boy. We will do our best. Hello, King. Hello, Shahan. What do you want for me? I have bad news for you. No! I'm the gun on jungle. Miserable animals. I'll get him. I'll kill him. Kırarsa sılın ayı grip arada bir hüde dutuğa durar. Oğuz sölbek oğları dana karantin bildirirler. Grip talus kutalla kayda kırastanıqqa. Gripka hatırımıqqa. Şehri kapsıyağa Safiye. Gökünün kök ekran kadarçılar. Niyaqa bugün grip yanıdıttan ağa bəydə qayda qalıstanın səbügər sübələri bir yem.
Sübelerde menine ıyıttığakpın bağada ban. Grip yanarıga kaydak konna kanna sıstıakka sebüyü. Ibına sıstıakın sap elbaq jon sıcak sırgar. Halabır mağına uyana askolağa ıcıttı bardaka. Atovska kitağa litten. Gripka sıstıvdağa kaydak kılçadı. Грибка составы үрдік температуралах, кіра өтілік, көмі әджін сөп, тәбеті әджір тоңыр. Sübeler, ağalar, elirgiten mılalan keçeyen sığının, ellerini suna условия соқ боланы, балысты влажный салфетканан туттун. Әскатын жаға ылчылыт кебар болана, ағыр хетат туттар мала, туспа болуқтақ. Мұннығытын көмегетін тұстақ құлынан сайқанын. Ада сеферіне ядылар әмек әмәліқті дәбеттер. Адыны сағаға ағая қапланы құттан баран, әлбәқ жаннақ сірге сылчыққа сәп. Әбәтәр маска кәтияққа сәп. Біз самый бигі ұяңа тәтқамыт нема болы чеснок. Чесногы қайғастырдақ бадан, кейіндер қағыға туған бадан, бұлан кәтә сылчы болар. Бады даруабай болу. Ола тақпыны біраз болу. Жамын сәргеден үліттен басқалу. Животатын құды күхалы. Дойдывар тоғалақ кейі болу олатым. Антон Коля пилот болу мағыра рүхә. Патриот рубриканы көру хайен. Добрый день. Меня зовут Филиппов Коля, мне 6 лет. Я люблю свою родину. Когда я стану взрослым и стану инженером, я буду создавать и новые машины. Моя мечта о самолетах появилась у меня в 2 года. Тогда мой дед Филиппов Николай Николаевич подарил мне настоящий первый самолет. И каждый раз я себе задавал вопрос, что находится в этом летательном аппарате и какая сила его поднимает высоко в небо. Чтобы узнать, что летает самолет, я изучил о строении самолета. Самолетом называется летательный аппарат, тяжелее воздуха и с подъемной силой. Основные части самолета – это фюзеляж, крылья, шасси, система бортового компьютера. Самолетом управляет капитан. Чтобы оторваться от земли, самолет должен быстро разгоняться, а чтобы оставаться в воздухе, он должен быть всегда в движении. Чтобы узнать, как самолет летает, я провел следующие опыты. Оказывается, что воздух умеет толкать. Чтобы узнать, что воздух умеет толкать, я взял шарик, сдул шарик, а к шарику я прикрепил трубочку, а к трубочке я прикрепил нитку, а к шарику я прикрепил бумажный самолет. Я отпустил хвостик самолета, и он полетел. И этим я доказал, что воздух умеет толкать. Чтобы стать хорошим инженером, нужны отличные знания. Как такая маленькая ошибка к работе может привести к трагедии. Спасибо за внимание. Кощей ходили!